Itinagan ti Ama. Napalabas, iti panagsarita da Hepe Salvador ken Padre Simon. Naku na ti pulis nga amangan numapatay na ti suspek anang rames iti minor de edad, no bilang tayo ti makatiliw. Ngem linawlawagan ti padi ti panunot ti gayem na. Iti sabali a bangir, nang tedmanan iti tulong da Monica ken yaya ising kadagiti marigrigat nyag nanaed iti ili ti San Bartolome. Kabayatan na, saan aninamnaman ni Don Leon asumangbay iti mansyon na ni Mr. Wong. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Itinagan ti Ama. Amo ko pinakmansyon mo, Leon. Of course! I want ti parikot, Mr. Wong. Iso na laing tadi kamot nga minimpagamo kanyak. Tapno nakapagpaisagana ako may espesyal para kan ka. All never mind, Leon. Sar importante espesyal putahe. Tinapateg, pinasang painak mansyon mo. Anytime, Mr. Wong. Si Kapay, tijak pasang bayan dito. Kasosyo kay tinegosyo. Kaya tasawan da ita, kasla ka pamilya kamaten. Good. Makustuak da ita yung pakam, Don Leon. Pakalagsakak da ita hangag ko kan ka. Talaga mat nyamin. Iso, Oh, apay, Don Leon? Apay salimadeng kay itay hata saldeng kotse batog mansyon mo. Awan, Mr. Wong. Feel at home. Inaglaki tayo no asino ti si Mangpet. Sige. Apay nga takas ay dial, Don Leon. Tinasayat, agpaliwak, naligatan, amangan niya mapasama. Asino ti nga iliyo, Papa? Ti kasosyo kiti negosyo iya. Nagkapanyo iya? Napan kami nang tad ititulong kadagiti agkasapulan, Papa. Kasta ka di ha? Wan, Papa. Di kagdanag. Adda escort mi itay anapan ijay. Nasaya at ngarod no kasta. Alan, ijay kayo langin komidora somre. At ngamin dita living room ti sa nga ili. Sige, Papa. Panawan kayo pa'y ngarod dito ay. Apay ako nang amasdaaw ka. Kasla saan ngamin akayat ni Papa ang makitak ti kasosyo na? Anya, Nagakaskas daaw, yaya. si Kamet, ang mga nuad na napatag a pagsarsaritaan da. Jakman amo, yaya. Ngam sabali ngamin tagparparik na kanyak. Kasla kayat ni Papa nga ilimad. No asino ti kasosyo na. Anya, ay unay kan balasang ko. Amangan mo't no agat atap kalaang. Imposible, yaya. Talaga kit di nga iliklik-liknak ni Papa. Tapno jak maam-am mo ti ibagbagana a kasosyo na. Amangan no at dapay masapol mo, Mr. Wong. Ipagamlaing kanya. Awanan, Don Leon. Umdasan kanyak na bala panang pasangpay mo. I'm good. Sigurado ka? Wen, Don Leon. Sige, agpakada akon. Amang ano matagtaganin Maximo, mangululay kanya kotse. Okay, sikat ti magamo, Mr. Wong. Alang arod, itulnog kaging gaijayan tilugan niyo. Tiamo si Kolo, Don Leon. Diyak nakita dyan na pintas papay si Mangpet. Ni Monica na ijay, boss. Di ka kayo sunang anak da Don Leon kan Mayor at Chona Rogante. Niya? Dahil tatiag paiso mo, boss. Boss. Napnuan kay papananti isam yun, Maximo. Amo mo no weakness ko. Boss. Takiday kakas chay papay pakapsutak.
Saan mailibakan ka dayta? Boss, anak ni Don Leon dayjay. Awan pipiyang ko. Basta numatanon ka nito. Jak malapdan isem ko. Dayjay Monica kayat ko. Awan tirong ba nga pagyamanan nyo, Mayora? Inaramid mi lang ti pagrebangan mi. Sinigurado mi lang awan ti dakas ang mapasama kada Monica, kanyaya ising. Hepe, Kantap no mabantayan mi matan dagiti tultulungan da Monica. kat kumusta mat? Anya tinapaliiw yu ijay. Naulimak matiaglawlaw, Mayora. Banag pagyamanan mi launay. Ken kadwa mi pa ni Padre Simon. Ha? Kakuyog yun ni Padre? Wen, Mayora. Iso ana anayas mati amin. Kat napagnumuan min kini Monica. Atunggal adda papananda. Kanayon mi ida nga eskortan. Agyaman ak no kasta, hepe. Namnamaak nga awan ti daga sa mapasamak, tunggal adda papanan ti anak ko. Takanayon akakuyog na kayo. Awan mo ti sabali na paliiw ko, amo. Nasaya at nga rod na kasta. Amkak ngamin, nga iso nga imay dito'y dawong, katap no makapaliiw jay bodyguard na. Amo. Sabagay, awan mat kiti timadi na paliiw ko itay. Nasaya at matimpakita na. Ngem amo. Amom ti ugali dayjay nga inchik. Day tangarod ka. Isuadyak intulok ang makita na ni Monica. Amo. Awan ti pilpilyan ni Mr. Wong. Nang runa no dumikar ti kinadarap na. Isuadyak kayat ang makita na ni Monica. Di na ka din nakita ni Monica. Idadapas ka ni simbaan, amo. Panagkunakit saan? Tadi nagmat nga min dinagdagulit. Kan maysa, numakumikom idi ni Mr. Wong. Nang runa idi bimtak, tipatpatakder na apastag. Dayta lang ti gaganan. Isungay may kadito simbahan, Mayora. Amamunak mat, Padre. Mayora, awan anyaman na kanyak dayta. Pakaragsakak ti tumulong. Isa ama ayatanak mo't asumurot kada Monica. No maipanggap iti kakasjaya na banag. Padre, Napintas ti kasjengar aramidon ni Monica, Mayora. Ado iti matultulungan na. iso nga rod asuportadok di anak ko no maipapan itikas jay, Padre. Nasayat launay no kasta, Mayora. Adalat na pagamkak. Amuyo mat anagulo ita dito'y ili tayo. Maawatan ka, Mayora. Ngam awan tirong ba nga pagdanagam. Ngamin, saan abaybayan ni Hepe ti anak niyo? Itay kapay hawawakan, Don Leon. Alda ka di masabol mo kanyak, Mr. Wong. Pasensya kan. Kakitkitak lang amin dito ang miskol mo. Ano adawayam? Amang ano kaya't mo umay ditoy? Gamapay ka di, Mr. Wong. Si Kama, Don Leon. Lumbang ka di pa itamakam. Ada dapat pagsalitaan ta. Okay, Mr. Wong. Itamad lang. Bye. Bye. Naskan may palignak, Leon. Talagag kan kuana. Talo pilang madaron kon daway. Masapol ko anak na. Nalakan tulangan kasalitak, Leon. Nasaya ata simbangpet kan, mama. Ada ka di masapul mo kanyak, iha. Kasosyo gayam ni Papa iti negosyo, dayjay nga inchik. Ha? Nakita kong dayjay nga inchik, idi adapas kan anaangay iti simbaan. Idi pay lang. Nadlaw kon asaan akayat ni Papa ang makita nak dayjay a Mr. Wong. Nakaamom akasosyo ni Papam Dayjay. Nagapo diti mansyon dayjay a Mr. Wong, mama. Anya? Kadkas idi iti simbaan. Saan akayat ni Papa ang maasitgak dayjay nga inchik. Nga mas dawak ngamin. Iso alimod nga inamok no asino jay kunana akasosyo na asa nga ili na. Kat na amuak,
Anigayam, Mr. Wong. Nadlaw mo mat siguro tinagad tayo nga ugali ta Mayor at John. No idiligi ti asawa na. Saan ka di, Simon? Naku naman, Narding. Naimbag nga rod. Ta saan ang madadaal ti panagtalek dagiti umili kini Mayora Rogante. Gapo iti asawa na. Narding. Madlaw na sabrak ni Don Leon. Idinto ta nakasingsingpet ni Mayora. Ket ti Mayora ti timawidan ni Monica. Kasta ka di? Juan, Simon. Narding. Ngamno kaskasano. Mabalin ang madadaal ti panagtalek dagiti umili kini Mayora Chona. Gapo iti asawa na. Apay da ito'y riniw-riw a kwarta, Mr. Wong. Palakan ka na ita, Leon. Pauna pingay mo panagtekosyo ta. Anya? Nagmayatan no kasta, Mr. Wong. Sa anak na imot partner negosyo. Amom na ta. Ulay idi patuludan palaking kadloga. Sa anak managing popokod. Amok da ita, Mr. Wong. Agyaman na kita ito'y nasapa una asagot mo para kanyak. Ada do pa maawat mo kanyak, Leon. Basta kayat ko, agbali na pudno partnership ta. Saan ko kayat laitol, amom dahi ta. Sana kakasta, Mr. Wong. Tano traidura ko ma. Saan ko maadimanon iti dekada ti panagpartner ta iti illegal at droga. Takilagatatin sakripisyo yo, boss. Awanan niya man na Maximo. Awan pa itikikit kinabak ng kuday chay katad. Kung naknusahan kayo ngagtalak ni Don Leon. Pudno. Isong alod ko altaya papan ko kenkwana. Tapno nalaklaka mat nagpalabog ko. Niya. Taytag pa so Maximo. Alamida kami tapno mat nagpalabog ko tayo Don Leon. Tapno no madanon kanito. Saan to polos makapagkat-kat. No kitawa ka sa wag kanak na. Niya. Taytag pa so Maximo. Talaga kulsonadak tayo anak na. Isunas kinalamidak amin. Tapno maalak si bubukal panagtalag. Taychay aton Leon. Kung naklakit di numarabyan ka man na sumangpet, Leon. Saan, Matt? Adala ngamin inasikaso. Kasta ka di. Wen, ket makunak, aswerte tinapanak. Ha? At dadagiti guntaw anas ka na makiayon kay ti paggasti danom ti karayan na kunata. Iti kasta, maalam ti rumbeng paragan ka. Salsaludsuden kanyak ni Monica. No apay ang nagsosyo kayo kano ka ni Mr. Wong iti negosyo. Anya, kasano anaamuan na dita? Sila nga ilim dito'y ni Mr. Wong. Saan ka di? Wen, ngamjak imbagbagakin ko na. Leon, kanayon nga ibagakan ka. Nasirib ni Monica. Saan ta pinagadal ti anak mo tapno agbalin ako nang? Iso ano adaman rumbeng ababalawen no bilang adamaduktalan ni Monica. Awan sa bali. No saan at ibagimmet laeng. Nalpas ka ka din ang nagmerienda, Monica. Idalimanag kung dagitoy. Siyak tulat tan, Yaya. Sa anak pa'y matlang amin ang makaturog. Ha? Agpuyat ka manan. Saan mat, Yaya? Pampanonotak laang no anya pa'y dagiti naskan nga ipaay ko atulong. Kadagiti agkasapulan nga umili, iti San Bartolome. Monica. Di ka agdanag, Yaya. Simple lang nga trabaho ti panagidalimanag kadagiti inaramat ko. Kabailak nga aramidan, dayta? Ala, si Katimakam mo balasang ko. Ngam no bilang laang. Tuktukan naklat ta ijay silid ko, ah?
Niyaya isingmat. Sa anak nga inutil. Tapno jacket din maasikaso daytoy. Ala, inkay maturugan. Siya kun ti makaammo. Anya jay kunam, P1 Mendez. Madamatiranget iti nasulinag apasit ti ili, Chief. Asino dagiti agrarangit? Saan pa nga mo dagiti kakadwa? Ngumkit din. Addan sumagmamano anapasag. Anya? Asino dagiti agraranget a naiyawag kada P01 Mendez. Gagayem di uliwayan adinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti ama! Itinagan ti ama! Napalabas. Napan ni Mr. Wong iti mansyon dagiti rugante, ket nagsarsarita da ken ni Don Leon. Bayat ti panagsarsarita da, simmang petmet da Monica ken Yaya Ising ang naggapoy ti lugar anang tedanday ti tulong. Lima da nakita ni Mr. Wong ta anak ti Don, ket imbaga na ken ni Maximo a kursunada na ti balasang. Iti sabali a bangir, kinasarita met ni Monica ti inana, apaman anay kan iti gundaway, ket imbaga na tinaamuan na may papan iti panagsosyo ti amana ken ni Mr. Wong iti negosyo. Iti may sarabi, may nga impormasyon tinaidanon kada Hepe Salvador. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti ama. Anya jay kunam, P1 Mendez. Madamatiranget iti nasulinag apasit ti ili, Chief. Asino dagiti agrarangit? Saan pa nga mo dagiti kakadwa? Ngumkit din. Addan sumagmamano anapasag. Anya? Kasta tinayawag kanyak, Chief. Saan tayo nga ruden ngagtaktak? Nasken nga agresponde tayo iti day tangawag. Nasken amaamuan tayo, no asino dagiti agrarangit. Anya ti kunam nga atap mo. Panagkuna katrason laeng ni Monica ti kuna na apampanunutan na. No anya pa'y dagiti nasken nga itulong na kadagiti agkasapulan, ma'am. Ngumkit de, panagkunak ket palpaliiwon na ti amana. Anya? Dayta ti agpayso, ma'am. Tabayat ti panagsarsarita mi itay. Kanayon ataljapan na ti amana. Ay, dayto yun ti pagamam kak. Natangkan tumot ngamin ti ulo ni Leon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ma'am Juna? Ha? Awan, Ising. Lipata mo ti imbagakan ka. Men, move! Kartingan nyo! Nasken na makontrol tayo ti sitwasyon. Move! Tidad numa! Mapan kayo iti dayja banda. Da kayo! Sumurot kayo kanyak! Move! Agandad kayo lang! Jak kayat nga dati maisagmak kada tayo! Agannat ka kanayon po. Nasiputang agpalpaliutan ako. Jak kayat nga damaman na. Tupal. Amok nga adan atat tan ako. Ket jak kayat amadagdagan dayta. Iso arumbeng laakar layon niya ganad tayo. Bantayan nyo dagiti nakamag tayo. Nasken asawaran mi pa itaglawlaw. Ayan nga ta ni P1 Mendez. Apa ajak maten makita. Huh. Ang mga nuadakit di matdakas ang napasamakan ko na. Inakitaan dagiti kakadwak iti dayja banda. Ang mga nuaddamot iti ni Mendez. Madlaw anapuyat ka, balasang ko. Jak ngamin naturog, aging gaadyak na panunot amin ang kasapulan dagiti tultulungan tayo, Yaya. Ha? Ado dagiti na ilistag. Katno addan tupay, sumarunon ton dagiti ay amay pa ay katakwada. Kayat mo asawan, rumwarta manan ita. Wan, Yaya, ngam agpakada akpay ka ni Papa. Ha? Itaman pa'y. Nakaskas daaw ah. Anya ti kayat mo asawan, Yaya? Sigud mo't adi ka agpakpakadan kan kuana. Saan ka day? Uray iti kalabas anapagad ti aglawlaw. Saan ka nga agpakpakada kin ni Papam? Taamum adi nakapalubusan. Ngam ita, agpakada ka. Wan, Yaya,
Agpakadaak kan ni Papa. Naamuan ka din ni Mayor arugante ti amin, Narding. Saan pa'y laing, Simon? Di kampay ngamin nakapagsarita. Daytoyin tinakamamak. Mismo na dagiti umilit ti San Bartolome, ana igumon iti may parit a droga. Ti agbalbalin a parikot. Di makapala dingit. Nag-uubing ta. 19 ti taon ti kaubingan. Nagkasang apanunutan. Narding, Ngamsaan kami ngagsardeng. Aging gaasaan mi amapaksat ti ramot ti kinadakas. dayta ti rumbeng Narding. Sakbay ang maigumon ti amin ngagtutubo ditoy. Awanan ti pagmamayan dahi ti alugar. Nagpapadan ton adupang dagiti aginteng. Ising, Sir, apay. kinulan ni Monica, akakuyog na kang agiwara si titulong. Sa dino ti papanan nyo. Nudyak agbidot, sir. Mapan kami ita ijay sityo lakong. Ha? Di mo't nasulinak da dyan lugar. Inawagan ni Monica ni Hepe Salvador, sir. Apay ni Hepe? Saan ka di ana ibaga kada kayo ni Monica? Amanipod ita. Amin apapanan may, addan ti pulis escort may. Ha? Dayta ti may sa awagas ana panunot ni Monica. Tapno saan kayo amadandanagan. Ay, sa bagay. Ngambilinan kalata. Diyak kayat nga dadaga sa mapasama kini Monica. Nalawag ka di. Wan, sir. Kanayon abantayak ni Monica. Nakasaganan ti amin, boss. Naarami dan dagiti imbitasyon kan daddaw mapay. Kod, dayta kayat ko ken ka, Maximo. Saan lumbang palagipan ka, alamidam. Disnodo ka nagtrabaho. Rumbang lang, boss. Diyak ngamin kayat ngagparikot ka pa'y lang. May patulod ko matante para ka ni Mayor Arugante. Ha? Hapay pinatulodan pailang Mayola. Imposible mat sana wisen Leon asawa na. Pala iti panang loka te pastek. Boss, Hagam sa bakay. May mayat lata na imbitasyon. Tapno makuna formal amin. Saan ka di, Maximo? to'y damat ti kunak. Boss, Malah. Naskan makapagsalita kami, Leon. Pala opening dahil jay pastek. sa balit yung parparik na kanya ka. Kan madlaw ko nga oray ni Narding. Sa bali mo ti madmadlaw na. Padre Simon, Monica, apay ka di? nadlaw ko nga iday kayo pa'y atalangkyaw. Kan oray ni Hepe Salvador. Kas labilbilinan na dagiti pulis akakuyog tayo. Anya ka diti mapaspasama? Padre Simon. Monica, apa man na may waras sa amin ang dagiti imit tayo. Panagkunakit kasayatan na pumanaw tayo na dagos ditoy. Apay, Padre Simon. Di ka nagsalud sa pay, Monica. Agtungpal ka kumalaktan itimbagak. Kasayatan latati naramid ti tao, Mr. Wong. May mayat matlaing nga da formal nga imbitasyon yo para kadagitag papaaya di munisipyo. Dolyaw. Laglagi pam timbagakan ka. Saan arumbang amamuan dagiti umili ti San Bartolome akasusyo nak iti negosyom amang lokaten. Anaya? Naibagakon ken ka ti makagaposan na ya. Sa bagay. Malah, matungpal kayat mo mapasamak ton, Leon. Sarak naligat kasalita, nang lo na may papanintel na laglimen. Agyaman ak Mr. Wong. Saklat ang halodan makamo, ha? Wen, Mr. Wong. Sana ka makibiyang itan yaman nyaramidan. Kunak tupay kat. Nadlaw kumutikas jay itay, Monica. Yaya ising. Ay na, naimbaglakit din tawan ti dakas anapasamak. Aging ga nakapanaw tayo ijay. Wan nga rod, Yaya. Tano adda ti saan aninamnama na pasamak. Bayat ti kadda tayo ijaya. Sigurado alapdan nakmanen ni Papa.
iti Aramida. Ay, naku namon. Amumatan ni papam. Di na kayat ang maisagmak ka. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tanagtalinaed ana uli magkanaan nayas ti amin. Bayat ti kaadda tayo ichay. Dahita ka diti ginagaram, iso nga imay ka, Leon. Saan lang nga dayta? Kaya't ko maamuan, no anya ti kaudyan a report nga intid ka ni Hepe Salvador. Ha? Adda ka din lidda kadagiti napasamak dito San Bartolome. No may papaniti droga ti kayat mo asawan. Awan pa iti lead dagiti pulis. Good. Kunakto pa ikat. Maragsakan ka iti ibagak. Talaga matyoda. Ngamin, amok nga awan ti pagpaggadan ti negosyo me kini Mr. Wong. Nakapashare ka man, Mr. Wong. Padre. Sika talaga gagalak dito'y simpaan. Lalabit na awat mo ni imbitasyon ito tao. Wen, Mr. Wong. Maragsa ka ng mat. Takalpasan tayo di pan nakapabutak ti may patpatak dira building. Kaya't mabalin nyo man ti agoperit iti mabihit. Nagtalinag ngamin talik ko, Diyos. Maulay kas dyan na pasamak iti tamo. Nasayat lang unay dayta, Mr. Wong. Kat iso'y mayak, takayat ko masikolado dalay ka. Si Kamang Bliss, opening dahil pastak ha? Awan ti parekot, Mr. Wong. Saan ka mapaay itikid daw? Kasla ka ano lang idi napabutak dayjay apasdak. Ngamang lukat gaya man yaya ising. Un nga rod. Talaga ano adda kwartam. Nalakalaeng amaaramid mo ti kayat mo. Oh, apay anagsen na ay kay tinaunag. Awan niya, yaya. Sigurado ka? Di naklatan ikaskaso. Kat di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Tawan ti mading araramidag. Saan ka pagpampanunutan iti dakas, balasang ko? Si kamot, tila ibagbagam. Ibagbagak lang, yaya ising. No bagbagaan ka man, asaan mo apagatapan ni papam? Saan adakas dayjay? Kaya't ko lang agtalinaed ti panagtalek mo iti amam. Hepe, pakpakasyakan ka. Diya kaya tada mapasamak lilibo ko peneng pastek ko. Kasimot si Bilyan madanglan. Anya ti kayo asawan, Mr. Wong. Pakasiyo, bantay kayo na impag. Ang mga adamang lilibo. Saan kayo magdanag, Mr. Wong? Nakawaras lagi ti tao. Talaga abang bantayan dati aglawlaw. Oh, very good. Kasta kayat ko, hepe. Pilibak ka na kayo, polis dito sa San Bartolome. Alain kayo, nasiklat kayo. Mr. Wong. Iso saan ka agtanag, hepe. Nolakit di awan takas mapasama kita. Ikali, agdunalak dakkel katat presinto. Tapno ada ikatangyo equipmentsyo. Anya? Alamidak tayo ta, hepe. Rabak nangak. Iso nalakalang tong palakali. Pastay pasiguladong kumakanya kawan takas mapasamak. Kat ulay sika, ikang kadakkel katad. Awatin nga ta ni Hepe Salvador ti idi jaya ni Mr. Wong. Gagayem di uliwaya na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.